Tuhan raskam, jana raskam kami. Endama berita semeriah rikutkan Johannes. Imuliakan Tuhan. Kenca sindai ijrahkan Yesus kadirina sekali nari man ajar-ajarna idano Tiberias. Bagenda me turi-turinna. Asum kurung Simon Petrus, Thomas, si Iglari si kembar, Nathanael, anak Kuta kana i daerah Galilea, ras anak-anak Zebedeus, bagepe dua kalak nari ajar-ajar Yesus si deban, nina Simon Petrus man teman-temanna. Ateku laus jalan urung, ngalui teman-teman nae, kami pe ikut. Maka berkat kala inangkihna sada perahu. Tapi ibas berengi sindai sada nurung pe la idatna. Terangkan cawari terdis Yesus i tepi danau. Tapi la ia itandai ajar-ajar iperkuankan Yesus ajar-ajarna nina. O senina, litka nge idat ndu nurung, erjabab kalak ndai. Lang, sada pela lid. Maka nina Yesus man kalak amburkan jalandu kempak kemuhun perahu tentu rulih mekam. Iamburkan kalak ndai jalana jenari lanai yang asup ngerintaksa sebab melalakal nurung ibas. Nina ajar-ajar si kelengi Yesus man Petrus. Tuhan kap singrana man banta Kencaya bagi Simon Petrus maka Tuhan kap si tedis itepi danau ipakena jubahna sebab ndai enggo itang-tangina. Jenari lompat ia pulau. Ajar-ajar si dewan pe kutepi ras perahu janakna ngerintak jala si dem nurung Kala labon dau itepi nari kira-kira 100 meter ngencah. Kencase kala andai idaratan idapetina enggo merara arang jana ibabo api lid nurung ras roti. Nina Yesus man ajar-ajarna baba kujenda piga-piga nurung simbaru itangkap lu Laus Simon Petrus ku perahu jenari irintak na jala kudaratan. Dem nurung kegalangan ibas jala buena 150 telu. Amin bagepe buena labo merigat jala Nina Yesus man ajar-ajarna mari man kita. Sadape ajar-ajar lapang nungkun isekin kam. Sebab yetekhnange maka Tuhan kap maka ibot Yesus roti jenari ibreken naman kalak dai. Bagepe nurung dai ibreken naman ajar-ajarna. Endama petelu kalikan Yesus encedahkan dirina man ajar-ajarna kenca ia i pakeke ibasi matenari. Kenca laman nungkun Yesus man Petrus nina. O Simon anak Johannes, kelengkin atendu aku asa ate kala enda. Erjabab Simon Petrus, O Tuhan, yetendu kap maka keleng ateku kam. Nina Yesus manbana. Permakanilah anak biri-biringku.
nungkun ka Yesus kedua kali kan man Petrus, "O Simon, anak Yohanes, kelengkin atendo aku?" Erjawab Simon Petrus, "Keleng Tuhan, ya tehendukap, maka keleng ateku kam." Nina Yesus man Simon Petrus, "Permakanilah biri-biringku." Batelu kali kan nungkun Yesus man Simon Petrus, nina, "O Simon, anak Yohanes, kelengkin atendo aku?" Getem kel pusu Simon Petrus, sebab telu kali enggo Yesus nungkun manbana, "Kelengkin atendo aku." Maka jawab Simon Petrus, "O Tuhan, kai pe tehendukap, ya tehendupe maka keleng ateku kam." Nina Yesus manbana, "Permakanilah biri-biringku. Ku katakan manbadu, si tuhuna asum kam muda denga, kam jinenge sinikap kendirindu, gelaban cilawas kuja atendu. Tapi kencaka metua, idudur kendu tandu, janah kalak sideban ngit kam. Idudur kendu tandu, janah kalak sideban ngikat kam. Jenari ibabana kam kuingan sila atendu bage." Alu kata enda icirahkan Yesus karena uga kematian Petrus guna mpehaga di bata. Jenari nina Yesus man Simon Petrus, "Ikutkanlah aku." Malam kelate kalak simegikan kata Tuhan, dengan menjingkat dalam kensa, suan kemin kata nu o Tuhan, ibas kusuh kami. Pertampakan Yesus di Danau Tiberias terjadi tupung kerina murid mulihkan ugelu sidekah. Kerina murid laus guna nangkap nurung. Pengalaman mengikuti Yesus ras naksikan perkara-perkara sirejin nggo jadi paksa si enggo lepas. Sada berni kerina murid la nangkap sada nurung arah duru pante paksa enggo mulai nangkih matawari sekala nuru ingan sidit nurung nang ras nuru gelah jala kimbangkan ngeteh maka paksa si labo paksa si tepat kimbangkan jala kala ngikuti perintah jelma sinurut iluar dugaan kala datken nurung sehkel wena sekala arah murid-murid erbelas Tuhan kapah nina murid si iklengi Yesus kempak Petrus wari sembaru enggo reh matawari pe enggo erkina. Tapi murid sini kelengi Yesus banci nangkap erti kejadian ras ngidah maka si terdis ipante me Tuhan. Kidekah ngidah kuburan lume purupurna lalap kempak buruna. Lalip si banci bertengi tatapan keleng. Gelah banci ngidah kerehen Yesus arus lid kini teken labo terlebih mata kini teken iprajangken jalma singaturken geluk biasa teman erkandu ras dibata ras megati merepaksa ras Tuhan ras pe ngelatih diri ngejapkan pengarah-ngarah
ipante kalae ngidah api aram, ibabona lip ikan ras roti, ipindo Yesus gelah kalae nambahkan pangan arah ikan si tangkap kalae. Menroti ras ikan si bersikapkan Yesus ngingeti krina murid nang dangi lakon man si lakokan Yesus. Lali si pang nungkun i sekin ia yaitu kalae maka ia eme Tuhan. Nade Bapa turang resmina kelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas ada kisah lid ceritakan tentang pengalaman sekala jelma. Si mungkin banjika jadi pengalaman kegeluhunta si tep wari. Ija ibas kegagalan, ibas persoalan, ibas ceda ate, mon siakap mengetuhan enda la pihak membantah. Siakap mengetuhan enda rimbang ras kita. Ceritana bagenda. Basada kecelakaan kapal, skala penumpang termampa isada pulau, maka ibas totona ipindo kena gelah Tuhan nelamatkan ia. Penampat lam berareh, maka ibahanna sada sapo kitik ras rusaha nggeluh alukai sidit ibas 10 bas sadawari mulih kenca arah arburu ida petina maka sapona dai nggo meseng krina silit meseng kaipe lanai ni sitading kejadian arbansa ia tuhu erndele ate kecewa ia ras merawa ia kempak Tuhan engkai maka ilako kendu krina manbahku pepagi warina termedak ia arkiteken lid sora kapal sima batim penyelamat paksana dehri pulo kuka pementah kena maka ijenda aku nungkun jelma idah kami dilap asap api si bahandu jawab kala nade Bapa turang resmi Tuhan ta eme Tuhan singgelu ia reh memperkuankan ngapuli mereka telah bas cara sederhana bas kejadian si tep hari Tuhan tetap ringan ras nampati kita. Ipindoken Yesus man murid-murid gelah mabasada bagin arah tangkapan kala guna nambahi ikan ras roti si isikap kena. Uli latihna si persada ras persembahan Kristus guna si bagikan ras-ras. Si tandana Tuhan ringan bas glukta segedang gedang wari. Krina murid ngejab diri lah rulih rahasia sia saja ngikuti Yesus. Mulihkan kala ku geluh sedekah. Petempa kala latek nangdangi krina kejadian si nidih Yesus. Yesus inggo keke dahi kala bas kegeluhan kala segedang wari karena pepalemkan luka ras sedak pusuh la pediat Yesus kala kebenen arah ras jujun geluh la itaning kena krina pilihna ia ngarak-ngarak kita gelah kita melakukan pengantusan simbaru karena geluh endah
sie labortina rinana mesuna radugen Jesus si keke kini tekenta i pegegehi